ملت ازدی ملت رحمه ما ازدیا ند دین مادا ند قول بیت مادا کشتن نینا کشتن ریا ما ازدیاتی ده حرامه ریا مادا ریا ازدیاتی ده اولا مادا شیخادی تشتک نما ابو منا گودی شیرتا شیخادی المکی قد قبول ناکد وان شولت ام خلکه درو درکین و ام خلکه بکش بلاش کی دیانتی بد نجمه فرق جدایی نینا دیانتی مروف هر مروفه چه نابت تو زرره بده مروفی علم خود تعالى وشرو في الدين بجين أو كساني إزدي بزاري إزدياتي بزماني إزدياتي فيفك خراب قالقالكي قسكي نخوشكي بمعرفتيكي برزكي الإيكي بقرت أو نشألي إزدياتي ريا إزدياتي رينادتي لبش كساني بيرز عدد ناين الدسر قالونا يعني مروفي بيرز عدد بيت إبي تبعد بيت إبي أدب بيت إبي أخلاق بيت إزدياتي لا أبتشتنينا لما دي بش كساني بيرز وعدد نايد دوسر قالونا وهطاش تبي طاقة نتشني زيكي مونا هكا خدي داتا فرصت قرئي نكل زبونا يعني بش هطاش تبي طاقة نتشني نزيكي مونا نتشني زيكي مروبي فضنشي فساد درويني بباف ايك ورشارات كان ايك نهباريات كان ابا حمو خرابية بش هكا خدي داتا فرصات خرطي نكل زبونا انسانك بي خدي بدتا قوتها بيت دا صلاتها بيت حتى نكي دولت بي ودبشو جارا خورتيل بلنغازي نكا ايرو روج قلق عالم واسرعت دي خده تعالى هاي وهي مال خوي زنگينه بل بعقل خوي بلنغازا وهي بعقل خوي زنگينه بل مال خوي بلنغازا بلنغازي بار اخر كسيا بل كسان بعقل كسان معرفات بار حمو كسينينا خده تعالى عقل ويداي كسانش بينغاوكي بو بينغاوكا زيادتر بچه دي گناهبار بيت كسگنينه پر عرض خده بكت گناهبار نبيت بل خدا رحمة إنسان إزدي معرفتاي إباورياي إيماناي بإركانا أو چند فرمان هادنا سري ما شو جارا مدلي كسكي نهلا أم بيجين هر كسكو ربي خو خدا أمويد داين خدا أوجويد داين إزدياتي بيروزا إزدياتي إزدي و إزدياتي إزدي باركا جالي كوردن كل سر بیرو باورین خو این کبنار از ذاتیه مانه و حتی نهاجی بوان بیرو باوریان هیتیا خود دو میرن ولاتوان کردستانه گور باوریا از ناسان دروکا بی دینی جکوراهیا 1000 سالان تی گلکی زردشتی اولین پی ویرا هاتیه کبنتره باوری که مزوپوتانی کردستانیه جبو خنجي كرد كردستاني لناف توغلي و تواري باوري تنا زمان عرف وعادات ري رسم دعاء و دروزگه و اول تف كردوارينا ملك چارسمي هوا و غازي دواري رامي دريك خيري شمسو دربكي دريه فرجي بكي دريه خيري نحمو عيساني ايماني مجيد ناطق يا شمس تخافوري يا شمس الريبري يا شمس الجراي يا شمس المثري يا شمس الحميجي الحميدري درونا يا جافي مي تمثرا مي يا طوسي ملك إيمانا مي سري صبا عزيز ناوه ازياتيه جپيبن ازدي ازدا ازيتين ازدا يان خودي النابع المدينة ازیدیان ده ازی ناوک جناب خودیا تکستین ازیدیان ین پیروز ده و حتی گوتن سلطان ازی بخواب پاشایا 1001 ناو خودیا ناو مزن هر خدایا یک دنجی پادشاه مز 1001 ناوه اف دنیا جبوی صحت و گاوه دزانه بحرادا چند کشکول و آوه دشتا چنک ورد ناوا اوی حوا کربوک آدم کر زاوا اف خلکان جی مینا عفدن اولندن خود ناسین و باوریا خوا خودتین جبو وان خوده باوریا هری بلنده به هوار و به شریکه به باوریا ازدیان خوده جنور خوا 7 ملیاکت خلقاننا إسرائيل جبرائيل ميكائيل
دردایل، سیمقایل، ازازیل، ازرافیل. ازدی ازازیل ربر خوا حساب دکن، ناو دکن تاوس ملک. دبیجن خود تاوس ملک کریا مازن ملکان. ازدی خوا حساب دکن ملت تاوس ملک ولپای ویدچن. دباوری آوان دا خیر و شر اجدرگه خودتین. سرکانی آوان یکا. لاش هر عبدی دا قوت هنا. عقل هزا خیریه. نفس یا شر خپاندن و خراویه. جور جی تی خانه کو بنگاه رونایه و تریه جیانا مرنه گرمه و سرمه شیمایه و تلایه رمه خزبه یکا. جواک ازدیان بلایی سر دو پاراد به. یک ناف و دو ناف. یک ناف میرتخانه دو ناف شیخانی و پیرانیه. شیخانی جی سه بشن. آدانی، قاتانی، شمسانیه. گوری زانیار اولدار بیوله لبری شیخ آدی اجواکن بدو بشان پارکری بویا. پیر یعنی اولدار و ربن اولی و میرید. به حدو صدا شیخ آدی راست بنگاه بیوله یا کبن ما. لی ازدیخانه بشیوای یک ناو و دو ناوان هات پارکرن. بوی گوهستنه وظیفه و رولا هنک چینان و لناف جواکا ازدیان ده هات بلند کرن. لناف علم اولا ازدیان ده کراسگوهرین باوریه که بنگهینا. آنه گوری و باوریه گاوا عبدو عمر خوده دکه لاشت مره. جبو لاش جاخه چه بویا. دیسا دبه آخ لروح جلاشتر ته و دمینه. لگور کار و بار و عمل نوی عبدی روحی ویجی جپای مرنه را لبر روح بارکی دنده ته بردان. اف دینا دینکی گرتیه. کس نکاره ببه ازدی. عبد ازدی گرکه جده باوه ازدی بین دنه. لنا وی جواکه ده پرسا زواج پرک برک هاتیه دانین. جدین و ملتک دن زواج خدخیه. نددن نجدستین. که جدنکی دن زوجی جدنه خودرته. ایدی ازی نینا. الناف هر سه پارن ازیان دجی زواج نابه. جن وزید نابه هر سه تای شیخان جی نابه. هر وها پر جی چند تاین زواج ناف هنک وانده تایا دجی نابه. لیکولین اندیروکی دن زانین کو دن دم شیخ عادی و حتی شیخ حسن جی به درجه ده ازدیاتی افقاس هشکو برک نین بویا. لیج بو لیستکو ایریشن دجمنان لسر ازدام پربونه رو برین وان یه اولی و جواکی مجبور مانه وان بند و حدودن بر بکشین دورا جواکا خوا کو بکاری بند خوا بپارزن. و بلتا ازدیان روژا سمبول یعنی نیشان آلا یعنی بیرق وانجی تاوسا. هفت تاوسین ازدیان هبونه. هر تاوسک سمبول بویا. جبو هرمک یعنی ولایتک ازدیان. ناویوان تاوسا جی اون. یکمین تاوسا ازی یعنی تاوسا انزلی. جبو ازدخانه بو. یا دویمین تاوسا شنگاری. یا سیمین تاوسا حلبی. یا چهارمین تاوسا تبریزی. یا پنجمین تاوسا خالتای. یا ششمین تاوسا مسکوای. هفتمین تاوسا زوزانا. تاوسین ازدیان پرکونن به تخمین زانیارا او دورا بروز حلاندنه ده هاتنه چه کرن. فرمان فریق بهبی پاشا دا سال 1892 ده قصر مالا میر ازدخانه تالان کرن. او با هلشاندن نیشان ازدیاتی دست زوره برن. پاشه 4 تاوز پاش دادن. سه جی دست ازدیا چون. نیشانه که ازدیان یا پیروز خرقه. خرقه لباسه که جل و کراسه. کو بکراسه کریا پزا سپی یا قرقاش به دست کچ و بوکن شیخ
و پیران د تین چه کرن. آبا کانیا سپی ده لالیشا نورانی تیمور کرن. پاشه آبا گرگوزه ده دکرینن. رنگی وی رشت وی. خلق شیخ پیر و فقیر و دکن. برات جاخا لالیشه. اب آخا کو جی کی کفشکری دردخن و آوا کانیا سپی ده دسپیرن وک موریا بچوکا گروور هشت دکن. آنگوری آینا دین اف گوتی کو هر ازی کره هبه. دما عبد ازی دچه رما خوده برات ددنه لسر چاوه وی. داتین لسر لیوان دکن گو تمثیلی آخه دکن. ابونا برات الجمع عبد ازیدی و ساجته وی معنی کو آخا زیارت اوان لالیشا نورانه تم بوان ربه. توق یانجی توق نشانه که ازدیاتیه کو پیروزا. جرد بیجن توقا ازدی. اف کراسکی سپیا کو بندته خوکرن و دوسا برسکه مینا توقیت درون. کولک کومکا کو جهریه ته چه کرن با آوا کانیا سپی ته مور کرن وک خرقه ته رنگ کرن. او جی ازدیتیه دا نشانه که پیروزا. ستر جی الجمع ازدخانه پیروزا. ازدی لبر ستر مالا خواه دسکنن و دعای خود کن. ستر نشانه خودانا مالیه. دمالن دوناوان دا نشانه پیروز یا نشانه اوجاغن وان نا ستر دا تن خویی کرن. زیارتا ازدیان لالیشا نورانیا کیجان دکویل باشور کردستانه. او مرکز دین و جیه حجا ازدیانا. جواکا ازدی هم مالیک جواکی هم جی آلی جور و تین رابه کرن. ربریا میر شیخا میر ازدخانه باب شیخ اختیار مرگه و جواتا روح دکن. قرار قانون ری رسم دست واندنه. جواتا روحانی بوان دینداران پکتین. میر شیخان اختیار مرگه یعنی باب شیخ شیخ وزیر پیشمام مرگه پیشمام باب شیخ نقیب باب گابان سروک قوالان باب چاویش. هر ازدی دوی وان 5 فرزن ازداتی بزانی بی. چهبون هر 5 فرز حقیقتی شیخ و پیر اوستا و مربی یارو برای اخرته. یعنی شیخ فیران پیر نشانه اوستا مربی صحبت وانا فرزا بره آخر فرزه که گرانه. ناوی خودی و سلطان شیخادی کرم که بیت ربیعه عدویه بوم بیجه. دستوری ناوی خودی بیت ربیعه عدوی لمن جماد بون اولیا شیخ جندیه شبلیه شیخ معروف کرخیه داودی تقوبیه بازیدی بستانیه هر چار برایت قیمتیه ابدر شرفخانه ودچیه رابیاش مرة در آنية خلقي غافلي شنقا البر ما كان شدنقا داش حياة نتشد رنقا خلقي غافلي كورا شيخ بازيد ميركي بيرا رابيا جوانكا دل كورا شرم كربتشتا ديواني فقيرة رابيا جوانكا جاكا ويد قري زكاكا بزكاكا البي صوتي قال لك يا مشتاقة والهيبيا سلطان شيخادي هتا ديك لي عرشا بانتا قرطية برخو بريو بانية شبانكي دبينية جشباني دفرسية شبانو جشبانا تما ندي دويرانا تنديتي أو سلطانة يدلي رابيا بيت حيران شباني قوت شرمل تحرمتي أبست صاليت كم خرمتي إدي راسيك جدلي منتي يا ربي تروجك السبهية من سوارك بريفة ديتيا إد برد حلا ورشكانية جبري تابا شل صالي من زاني أو سرا سلطان شيخادية ربيعية عدوية كرتي برخو دشتودية نجوديت ونكهنية أي ربي توي جايدي أم شيخ انتو مريدي قالي برا اسم ريدا شيخي خما جبري لوحو قلما شيخي من أوي السما قالي برا شيخي من سلطانة دستيدا مشورا ميرانا سري حموي إيمانا شيخي من هوستايا قستيلا قدرتي ودستا سدي وكا وشبيش ودوستا اوان مرازا خوشيت خوستا قويا رابيا يتود بيجي كاني توجه دي نشاني هيش نقدم يا ديواني رابيا قو بعدي 4 سالي ديا شيخك بالشامي رابيا لا لش مكاني ويا هون دي بنا خلام وأسدي بمجيريا قو هكا وبهوري من حرمتي نينا شربككي آذي بينا ام دي كرم عليه بجربينا
خەلکێ مە بهیستە ڕابی شێربک و هەلویستە سەرێ کەرەمێ لێ هەلویستە گۆ کەرەم کەرەمە ئەمێرانە سفقەت سفقەتە پەتشانە سەری هەمووی ئیمانە شێخ بازید میرەکی بکارە وەکاس بژارت بوو ناودارە وەکاسە شێربکیدا شێربک شکان ئاو قولبکە شێربکی پێگرە دەهات ناخوارە ڕەبی گۆ حیفە و مەخابن میر دیوانێ بێت یە شەرمی شەرمەزار دۆرهاتە سەرڕابێ سەرمەستە پشتا خوب سولتان شیخادی بمێرە ببەستە وەکاسل گرتبوو بدەستە وەکاسل شێربکیدا شێربکی شکەستە ئاو لە قەندیلێ بمعلاق بەوەستە گۆگەلی برا بۆ قەدرەتە ئەیکێ جەلیلە ڕادبێژی گات بۆ سێویلە ئاف مەغلق وەستا بالقەندیلە گۆ هەر چار برایت بێگرە دانە مەدەها گۆیان ڕەبێ سەحە و سەد جای سەحە هەر چار برایت معبودە بێکرە ئێت کێژن خودودە البەر ڕابێ ئێسەکن سجوودە ئەم دکێ من خودەی تەمامە ji pirtûka êzdiyatî Mirzekê Zaza fermanên reş. Nivîska Doktor Eskerê Boyîk ji weşanxaneya dengê êzidiyan Oldenburg. Şîrvekirin Hêja Giyan.